esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kucha sibali bonsi baraganye kwigira kugenda Kigali. Samariata n'engoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomia abana courses cy'obubundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neli abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa cya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Cyrus neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkonyora ale kibesa ekyo soma nande natatebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyora ale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachagotokonya asama tukagocha biyamona asamange yabo okubatalira ase skuli yiga kusi obakirisi migwetara kinamba kyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyobwenyolero bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya. Sariki ni komina nyumutinye noyo kano mwaka noyo wechirubira mirongo hebere ne tano nomo monchumu ligerelinde no kwegena mbiyorando nsia sole na kokwanire abaigo kokwarigane kwanyora mona maya Ekeonga Chinsa Ibere chiabo nutko eliterane Cyrus Nyakundi na gosabire tuskale. Kuchaka Ekeonga Chinsa Ibere homo raibenso muske wira muruto ni goli tukala lero abekali gena lioboroso asobwa chibechi nyumba chioboraro asoborokiwa banyamache KMTC kugwana chingege chiruto nigene kibuna serikali nigenda tegwikirani murobiri yo ase chisukuru cyo Kisii chechi university amo nechire chobobundi. This program is not only going to make it possible for students to learn in an environment that is conducive for their profession, it is also because we need more health professionals. We have a rollout of universal health coverage. We need more doctors, we need more nurses, we need more radiographers, we need more professionals in the space of health. And that is why it is important for us to support our KMTCs and our universities to make sure that we have the personnel that will help us run universal health.
so that health becomes a right for every citizen. And in every part of Kenya, we ensure that our students are learning in the correct environment. So I'm very proud this morning as I launch this facility. We will be doing the same in Kisii University. We'll be doing the same in Kisii National Polytechnic and all the other TVETs that are around Kisii. We have 10 projects like this in Kisii to support our students in universities and KMTCs. Na mimi nataka niulize viongozi wote tushirikiane katika harakati hii ya kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha taifa letu. Taifa letu la Kenya litabadilika pale tukiwa na mipango, miradi kama haya. That is how we are going to transform this nation. For the first time in the history of Kenya, we have a big program on how we are going to change the landscape of Kenya through affordable housing. I have just come this morning from launching a market in Magonga. We are going to do another market here in Nyamache. We are going to do another market in Kenyenya. We are going to do 22 markets in Kisii County alone to make sure that MSMEs, small traders, have trading spaces that are decent, that have facilities for sanitation, that has storage, that has cold room. Hata iko mpaka na crash. Backstreet umesema tutengeneze barabara hapa. Hiyo 100 umesema nitakuongezea iwe 120. Na mimi nataka uniambie ni mahali gani, nitatuma fundi, nitatuma contractor afanye hiyo kazi. Hii Nyamache ni town kubwa bwana. Si ndio? Tuwatengenezee ikae kama town. Iwache kukaa kama kijiji. Na matope kila mahali. Si ndio? Jambo la pili, Simba ameniuliza ya kwamba mnataka hiyo hospitali yenu iinuke kidogo. Si ndio? Hiyo milioni 100 umeuliza bwana Simba, mimi nitakupatia. Hii hospitali tuinue, ikue level mzuri, hawa watu wa hapa wapate matibabu mahali pazuri. Barabara, iko ile barabara inaendelea saa hii. Si ndio? Hiyo ya Itumbe, Motondo ikielekea. Hiyo barabara mimi nataka niwahakikishie haitakwama tena. Hiyo barabara nitatengeneza mpaka itakamilika. Ukana chinga kibaigo haikira na sensemo yake umbu humurai wenseni gamucha baraibo kwa melia serikali asate una siasa na magendro kulende taliokuramana. Tujenge hii soko, tuunganishe stima, tujenge hostel, tujenge cancer center, tujenge stadium, niende nijenge airport. Mnasema tuendelee na kazi? Wale wanasema tuendelee na kazi nione kwa mkono, wala wanasema tuendelee na kazi. Si ndio ndugu zangu wa Keumbu? Mimi nasikia ya kwamba mlitembelewa na watu wa matusi. Ati watu wa matusi walikuja hapa? Ati wale watu wa kisirani walikuja hapa na mambo ya ukabila? Mimi nataka niwaambie watu wa hapa Keumbu, na mimi nataka niwaambie ule jamaa wa pepo chafu ya mambo ya ukabila na chuki na migawanyiko na mambo ya yale machafu. Mimi nataka niwaambie wasikuje kutukanana hapa Kisii. Kama wako na agenda, wakuje waambie watu wa Kisii. Wakuje wajenge barabara kama wako na mpango, wajenge hospitali, wajenge soko ama namna gani? Si nyinyi ndio mlichagua MCA? Si mlichagua mbunge? Si mlichagua governor? Si mlichagua senator? Si mlichagua rais? Nyinyi mnataka kiongozi mwenye mmechagua atukane na mtu tapeli, mtu wa ukabila na chuki na migawanyiko? Tunaelewana? Tuko pamoja? Ndio mimi nataka niwaambie wale majamaa wa matusi, wale jamaa wa ukabila, wale jamaa wa chuki, wa matusi, mimi nataka niwaambie chuma chao kimotoni. Tunaelewana? Tuko pamoja? Mimi nawauliza, huyu Zahiri Chanda ni mtu wa hapa, si mtu wa hapa? Amezaliwa Kisii, hajazaliwa Kisii? Ule mtu wa pepo chafu ya ukabila ako na haki ya kuambia ni nani mtamchagua? Akwende asikwende? Aende asiende? Ndio mimi nawaomba kwa heshima, ndugu zangu, watu wa Keumbu,
mimi niwaeleze, Kenya haiwezi kubadilishwa kwa mambo ya matusi, ukabila na chuki. Kenya inabadilishwa tukijenga barabara ile tunataka kujenga hapa, tukiunganisha stima ile tuko nayo hapa, tukijenga hii soko kina mama wafanye biashara. Hivyo ndivyo tutakavyobadilisha Kenya. Wale jamaa wengine mpango tumewauliza hawana, sera tumewauliza hawana, agenda tumewauliza hawana, maono tumewauliza hawana. Ati wako na matusi, wako na ukabila, wako na chuki. Warai kurwasi kaunti ya Kisii au barenge numurai wense nigo bamwakirambuya hasugo chaki gati ya marengendero ase kaunti ya Kisii unenchereje moyo kwene kibuno mumenyi we kaunti yiga nkonyora magendero kingikicho ni gabara yabo balirira yogochia kugendera kubwatirana numurai wense. Hapa kuna hospitali iko pale. Nashukuru yote ambao umenifanyia, siwezi choka kushukuru. Nauliza tu mother child wing ya milioni 50. Mwa rais, hii barabara kutoka Kisii mpaka Kabrong, watu wetu wamekufa kwa hii barabara. Najua kwamba mheshimiwa rais pesa ni nyingi inahitajika, lakini nauliza tu tafadhali, on the climbing lane iongezwe. Hapa Eremo kuko kubaya, pale daraja moja kuko kubaya. Mheshimiwa rais, sema kitu moja tu, watu wangu wapone. Onjo kaigori kire para chimilioni chiko nko bande. Orure korumoinaria otebres nyagitari ya Keumbu obaire milioni 50. Onjo kiregari oigore chipara chikiro mita 50. Yani oyo nero monyene enyama, nero monyene omoyio, nero monyene echokoni, bakeke biriti, bake yani keregendo. Ngwancha moro togendera como bwatesi. Tikato mwatrane no morayo yo itobwense William Ruto esengencho otokoreira maya otoretere bintu gocha. Kwa kusema kweli vile gavana wetu wamesema tuko na shida kubwa sana ya barabara, your excellency. Hiyo barabara vile anasema, mimi ndio dictionary ya hizo barabara hapa Bobasi. Your excellency, hiyo barabara inaanza Mogonga, inakuja inaenda Emenwa, inaenda material off Igare, inakuja Borangi, inakuja Maje Masuri, inaenda Nyacheki, inakuja Nyamache, inaenda Gyontari, inaenda Nyabisia. Your excellency, hiyo barabara ndio inasumbua watu sana. Hapa tulianzisha KMTC some 10 years ago. Tuko na kozi mbili tu zinaendelea hapa. Your excellency, bila kuuliza tuanzishe nursing, medical clinic na pharmacy. Your excellency, utusaidie tujenge 20 classrooms na laboratory to accommodate hiyo. Your excellency, itasaidia watu. Iko ile TV tulinipatia tukiwa bunge na wewe, ile inaitwa Orogare, iko huko chini, haina hostels. Your excellency, iko na wanafunzi 1500 na hakuna hostels huko, wanateseka sana. Kwana hime ya kembua setaro yomurai wensa seli tukolia kabererero nigo mugavana we kaunti ya Kisii musikia Paul Simbarati hateba barabu huna hekiama kia ODM nigo matigetwe hime ya serikali na nyagosira Raila Odinga oyorenge umurai we kiamekyo. Nyinyi watu wa Kisii, mimi kama mfanyakazi wenu, yale mlioniambia ndio nayafanya. Na katiba inasema county government lazima ifanye kazi na national government, na hiyo ndio tunaendelea kufanya. Mimi kama deputy party leader wa chama cha ODM, baba alipolala alituambia tubaki na baba ambaye ni wa chama ya UDA. Tushikane na yeye tupeleke serikali mbele ama tuachane na yeye?
Tushikane na wewe. Hebu nisikie ile lugha yetu. Nikisema ODM nasema tuko tayari. ODM. Sema mzuri, watu wa UDA wako hapa wasikie hiyo maneno. ODM. Mheshimiwa Rais, nataka nikuombe vitu mbili. Hapa kuna hospitali iko pale. Nashukuru yote ambao umenifanyia, siwezi choka kushukuru. Nauliza tu mother child wing ya milioni 50. Tutkeli mulioka maiga yomuraibense kokoletaro ya Chinsa mocha Nyamira asumujumbe webunge ya North Mugirango muskechu ashinyamoko amoswananete umujumbe burabu muske Patrick Osero nigabonekati yabamenyi besokire na kugikere nkwane yo asiba muganire mujumbe yo gosukwa waigo nigabamuganira umuraibense muske wira muruto kobaenekelia bamenyi baburabu mugendero una habete gakulira Mauliketopori kapokara na roboti rwa Sinchira yobwekirano. Nilisikia one of the members of parliament akiongea kutoka huko Kajiado, anaitwa Patrick Osero, ati anasema president atakuja hapa for the 7th time. Yule jamaa ile kitu amefanya kwanza ni kusahau uoni ya Kiabondoro. Nelio gihiri mujumbe bwebunga yega ya North Mugirango muske Josh Nyamoko kinga gicitaro yumurai omunene bwense imeye county Nyamira elio lyarengete ko muceceria omubunge bwe Chinsa mechiga chebunge ya Burabu mbobeki bwa moberete agotebia abantu baburabu ngato ntwanja muchumbe itabo umuchumbe ito Burabu akorire amangana mange gochiriri twarenge North Mugirango Burabu etwabwate mechande menene gochirero twararorire bintu bibere bitatu tokomanyanga umuchumbe ito Burabu akurwa igonya mokonero goja wakera abantu ba Burabu chikura barusie umuchumbe ito Patrick Kibagendi Osero kurengana munigati yabamenya bagakorwase ebunge yiga ya Burabu bakorawa amo n'umunyakirego bwekiganje kirikia NGCDF kuroigase bunga ya Burabu Dennis Rosana igo bagikerie chinkwane chiga asikali batebrenga omubungo yiga nigo aganire gosikwa siasa gwikorigie ikaro kwa ligiri siasa kwa bo mujumbe ikaro kwa beru mujumbe kwa mayenga gyogo banga muna bono Osero abangite siasa yanga gyanye bangite wikababe na Matiangi batabe tena Matiangi no president ya goligi Matiangi tai goligi obo MCA Matiangi no president ago pinge president yeregeti ekerekero gikego cyo gutigara vacant abantu babarabu na bamanyete gore ya Osero akorire so you cannot purport to speak as abantu babarabu kiaranere gasia yabwatene nkonguntu maitose neirane ararigerie kirukiaye ntubona muna Burabu ntubonde kuboringa ki Osero ingete because Osero akwantebia bamenya baiga bego nigo bamutogire umubungo yiga kurasoro ngorega rwa Burabu asikirianga nigagendera ko bagakora amagendera mange kurenganiwa amone miaka ya magega kolje binte binge bono chiskuru orosiri chipo chiparo orosiri chipo station mnago chi moinoga iga guchi astoga iga basikali bali nkorara chinyumba cha maraba Osero bara ose chinyumba che permanent oibimbo yo chombe chaka iburukira kira umuske Patrick Osero tokonye nje narago tayo mushimiwa Nyamoko mna twakoire 7 hours you apologize we are not happy because gusaba umushimiwa Nyamoko asiko umushimiwa Patrick Osero no mujumbo Burabu nande ngenjeri aro tengo umushimiwa Osero ngatigete kiabonyoru noire Burabu ere teri North Mugirango Osero is performing kiabonyoru nande no abegete project nyinge nande chipesa nyinge no ochire igetwara gutaba Nyamoko asaba mabera asinsemo yende nigo bagendere ko bakumubori muraibu enso muske William Samuel Ruto kweneke gukora magenderero ayo ale imeye Chinsa mechiga che ebunga ya Burabu nabono okoresi wa wechipara negitali amo na magenderero ande president ngonyete ya kwanete chipara cha Burabu cha koro 58%. So the only thing nara kama tebia chia tigaire the 48% chikoru bwangu eri ndaba into banyore asiba
bagwita like ndongero president yatatetie kera yachite kineni na inde na kige ngo inyori ngotango musikinya mukamo tebetie president yatebete ngenya kitari ito ya kineni contractor eria korosie para akanyia 20 million contractor yekore nyakitari alafu they bill the government korweri ndonya korra kendi ya korre kaniro ingo report ligetaseni kya wanjete kya Getembe kurugaiga imeye bunga yega ya burabu Chinsa chigachi sise inchego nkuru kwa polycap okara bya muno mulikito polycap okara hasorobotiro na gwikira kabu mwancho muligeria tonyoro mutimo komoke tokoirana togende ne Ekeonga sinchira yogoikirano. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne vipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share n'abasani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekinakyo Ekeonga kiamamogusie. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana wo anyorera obumanye nanene w'ikikosi cy'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician level 5 na level 6 Getembe Lab ase nsemo ya Community and Online Working imiheskuru yiga ya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ale nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero nkoigeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship nkoigeli bale Food Production yani Cookery na boigo Food and Beverage Production ase chinsamu cha Cosmetology nigotokwigeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi wekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obunge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwanu ainyorere obumanyi obwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete agirira eskure yigani yere kilomita ya mune muskuru asomo chokeroka na wogwaka esimgwetrasa chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirena kwenyorera obumanye ili webekeri bagali lya asensiga yokwerwanirira.
omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekwira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabucio nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino asomusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa bw'ekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwanirira bw'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwa gusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetageta omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi Ribunende omwanchomo ligerera higati yabamenye korwase bunge ya North Mugirango kurwase nyumba y'abakegeni ababo Sarage niko besokire na gukwanira oburayi bw'ebunge yo ase barurakanire batabona hebarachi kumubwantesiyo yo kabero mubunge bw'ebunge yo musike Joseph Kyangwe ase kerogo ky'obujumbe bwa North Mugirango ngana nabamenya abayiga niko baterubuneye nero yabeire gekuba osikibese yabere chikubagwo ase Chinsa mucyonsi kitari kurigererwa ase bono baterubuna niko barachiokorera hamunchereria y'oburayi bw'obunge ase Chinsa mecho muri kitofati gari gisemba aroboti rwasinchira y'obwikirano Chingaki amaberera ge siasa achakire kubata inse ase chipunge aho nigo boigo ebunge ya North Mugirango emeye county ya Nyamira nigo nero siasa chigendrete kubwata umuriro kurwase nyumba y'abakegeni Busarage nigegati y'abamenyi benyumba eyeiga besokire na kumusiga Joseph Kyangwe yombasa oyo okabeiro mubunge bw'ebunge yeiga kurwa umwaka werigweyemo kimikyanda na merongo kyanda na isano na ibere oika umwaka bw'ekirubere na ibere ase bamuganirie aborie kerogekyo kibobunge kogendereria emiremo eyo achagetie nsabro ni nyechiro rwara Busarage ibokegeni kiagera turi kinyumba nge isano intwe twerure ukiase Kyangwe umbasa umuchumbe uliorengeri tangani na henda irane atokorere bintu buna toete esabrocation bono ya beire location ne kindengo cha chire atokorere bintu nonye ne kisukuru niga tokonyete nonye ne kipara chiramu ekere kinero rengororo agatokonya ahende tuanchire agende parliament achigotokorera ebinte binge bito chandete
abamenyi abaiga nigo boigo bamochire oborai boregeti ase ogutabaga amagenderero ase chinsemo chionsi chebunge eyo. Abaibuli aba baito mwanje tosome nani toberesiko mwanje toberesiko tobabatisiko nche nayo moba bw'umwalimu bwe secondary nande with the 2 years experience lakini sikonde iwo mwanje totomo morai kiangoi aenda turwanira atoretera amabaga y'abana baito balikwe mono togote omorai kiangoi anyare ko baga kwenda go facilitate equal distribution of resources. If kama kuna basari chibe equally distributed. Twarosira soburayo, twarosire kwa 200 magendera tayo. Twarosire kwa 200 school chitayo, twarosire kwa 200 nchera chitayo. Abangina none chitaya nchiyo ikonge. Abagaga echiro mobwate chiombe. Twarosire. Okoiga na kukugania kwabo anene asomora yoria baganetie. Abantu abari high class na wo sangi bako access umugambi boronge duzute testo konyara dokwa no mugambi 1-on-1 eyere etari sai and then tuze tumonto kwenda parliament atokonyeto gwimindo biche ko chaga isisto ruete tari mondo kwenda ko WMC debero ko ya parliament dosenaki etwagiringa atutaki bora kiongozi, tunataka viongozi bora abagochiga ari parliament ko chikoto wakilisha tutete kiongozi kera ari parliament ego ikenga kia yo kwana oteanga na enga koraera ria bande barakoraki barachaka etute monto gotokwanira otogoto represent and twaiguna ento achortomora umuntu achortomorai Hingo reporter Getembe kuraiga ikonge ime ye bunge ya North Mugirange county ya Nyamira nche Fatigad Gisemba Muno mulikito Fatigad Gisemba hasoro botiro bali mu ba CDE ime ye county ya Nyamira bagosereire ku kigo cya Kyomugiro bwemeremo kinga kisukuru kigo kya kwiguregento kera cyekole mali mirobiri ya masomo ase kisukuru bali mwabo bakuragwa no munyakerogo bo Mose Kasibere nigo baterubona nigo bagwakanwa engeri ya insemono maminja na machiko y'ekyombekeri kya SRC nabaigo hase bakomocha serikali ya county ya Nyamira aso kunyuru kubakana kibese cyabo Icho babete bakorera mirimo asegeka k'emyaka 3 yetire gati ya maganiande amange muno muri kito Fatigad Gisemba baigo na twaliganire roboti rwasinchira yogwekira Solidarity! 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 Comrade power! Abo n'abarimu ba ECD korwase county yiga ya Nyamira abo barikire asinchira ya permanenti mugabane to ko ina nelimbia mono kwatoribete lakini ase nkoro yo wanja twachira suri to goteba na inde twaganyire twarese kwari wanja implement SRC scheme egere na into tayitinga kichina ase ke mwanya bantu sikumanya mangana to betera noro cyabarimu abangonye ndiro kwa statistics ndonga sumaka bwe kwari twasirire abarimu ekingagirite buna stress taringa gusina marwike to work na special salary ere 12,000 EU diploma na certificate 80,000 bona go comment allowance inke na kende diploma yaba 20,000 a flat rate 20,000 nonya nabo niga barimu abaiga bayeboririe serikali ya Nyamira kubakana engeria yabo yakera umutienyi korengana buna ekiombe keria gitenenerete na korenga engeria ya barimu ase batebire buna ebabire bagwakanwa kibesa kingemono mamincha ya SRC Deta Mose Kasbil nincho monyakerogo ase interim committee ya Kunopet Nyamira branch gorende gotwachira igabuda barimu ba ECDE Nyamira tokoboria governor yaito yole nero mwajiri yoito anyare kurigereria mazila yaito sengencho nabotole turikire ngam permanent lakini chisilipu chaito igochikorokia gento getali permanent utobwate special salary otokomoboria atobekere basic abarimu abaiga nigo boigo basabire serikali eyo kubakana kibesa cyabo cyakorwa maega echo batanya wakanwa. After that
nande contract yegenye kaba extended otorikiri asiri rubenga extension of the contract. It also lasted for another additional 1 year. A year kaera. After that, we were left worried. Abarimu baitu ba phase 3 bakorire contract goikara marakane bono iga tutagete bari ikwe permanent egakora batari ebuna kwerende guchikoera iga a contract ega singo chikobucherere bari batigarite ase a field igotiga bari ikwe erinde gasie guswe abana baitu basomiwe Kobwatikana naya ibabwatukirege kurege tindi bona onye tibagochia gwikiraniriwa amaganio abo yogwakanwa emeshara yabo bona ekiombe ekiogetenenderete akorenga engere yabo kegoteba nigo barachie kogenda umugiro omugaba naire libaga lya bwango anyare koiraneria amairaneria amabori atwaboririe abalimu bakanuna korangana na Cyrus na abalimu balikwe erinde gasia gendero nyita gokorabo esukuru geko igorundo changa abalimu Osaba nonga kimwana ko taba balimu. Batebire ngambali kogenda sukuru. Batebire nga SRC onyete iyo gazite iyo. Phase 3 onyete iyo kuri ku permanent gazite iyo. Igolendo mugabana toganya engaki yeike esengenje erabe bobe nabana bali bachigo chandekali ase sukuru cheito. Solidarity forever and the union makes us strong. Kingo reporter Getembe kuraiga se county ya Nyamira Nchefatigad Gesemba Yokurwane bokurume haigeme ya Kenya EACC igo kegerero bokariri bwaye haso kubeko mokia bokurwane bikoro byo haigeme ya Kenya ukwana nabarali haso mucho Nairobi mo nyakirogo bwekyombe kyo David Oginde nigateruna ogwetiri chikolioka ndigokora ebikoro byo. Within 1 decade, within 10 years, Hong Kong was transformed. With a collaborative effort between the new agency that was formed and the media fraternity giving consistent updates on what is happening. Hong Kong was transformed, is now one of the leading nations in terms of the fight against corruption and lowering the incidences of corruption within the country. It is possible for us in Kenya to do the same. When we join together our hands against the corrupt in this country and enlist the support of the public so that we educate the public on the dangers of corruption, and they don't see the corrupt as sources of support, as unfortunately is the case right now, but as thieves of their resources. I think it is possible for us to change the narrative and push for reforms that can bring down the incidences of corruption in this country. Na gwikiraga bomanchomo rikelia no gwikira umwerio wa mangana maye Ekeonga Chinsa Ibere chiabo no butwe kulende chikoraga Chinsa enye ingirane ngomanya senchira yo gwikira nkolenda segekege kegera mutwe ingirane hasumurubiri gwengambo ya Getembe anena setura chikomurekera siasa chirongora gusi nawe gitaro yo murayi benso muske William Ruteretera ni Cyrus Nyakundi na gosabire tuskale. Omurayi omukuru gwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekwira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo elyokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabusiyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora
Chinsa omusike uruoba nigaringe omuseneto mochorwa wikia magia serikali gia UDA kurende agesokya kubwatisia umurwandereria wekerugo kyoborai bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kiaye kyobo seneta asogotenena nomugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bwomwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage musubati omulemu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo bo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Uruoba ebalimo yagusi gusi bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono chingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network Ekeonga kiama mogusi ine nugane teach stage chichi size ao lighting and effects pipe and drapes PA or sound camera equipment grip LED screens security barriers fences power units tiema chechingencho ao nibinde ebenge asi emega ilia emeke nilia yaigatua gusi ilia emenene concerts ibigeni corporate events amoro kereria ibiegwa na version shows emisengurikana nibinde ebinge twakire isimi asi enamba 0700-301-301 gose 0722-347-371 301 Events, your one-stop shop for all events and equipment. Ekeroye kiri Eikendi agotekwa habuna chi kendi chinde uvoita bogo tigire radio nubuansu bukoigwa iwe una naure mese malonga yumba na mashabik numero video okoletwa semule nere Polycarp ukara uchakira Chinsa isaro nibire chemubaso wika Chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM Ekeonga kiama mogusie amasomo nanine obumanye nabubora irere omwana okogendera asamatuko ali busio ne
aye omwiburi kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi na nene w'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elio aibundusa ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician Level 5 na Level 6 Getembe Lab ase nsemo ya Community and Online Working imiye skuru yigaya keti nigotubwate a modern library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero nkwegeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship nkwegeli abale Food Production yani Cookery na boigo Food and Beverage Production ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwegeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi wekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira moletu mwanu anyorere obumanyi obwiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete agirira eskure yigani yere kilomita ya munene skuru asomo chokeroka na wogwaka esimu witrasa chinamba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye ili webekeri bagari lya asense yiga yokwerwanirira subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyoranga nkwetera ase official channel ya Getembe TV subscribe comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie baimanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyaliko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekenakyo Ekeonga kyamamogusie omugusi bono lishirika lya obwanjete lya Getembe Television Network amana Getembe FM nigo lyakoletera obukoreri bwayo gucanga nasole tutalere imiye nyombeli ya Uhuru Towers lirongo litangani asebale ku Chinsa cha Kisii kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor elio tunyara ko batogosangamo naye nagokina nyabunegisaku kyomugusi Getembe FM na Getembe Television Network Ekeonga kyamamugusi esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwigeli bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwigeli bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwigeli bali Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwigeli bali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo
abo mbabwate kosi ya driving gochase bali bonse baraganye kwegera kugenda kigali. Samariata n'engoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'obubundi. Asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwanje rware asabe kibase cya serikali akirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ure school ago apply onyora nekibase kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school. Abana nkonyora bare constituency bursaries uno mbungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukorwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyorare karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachaga tokonya asama tukagocha biyamona asamange nabo okubatalira ase skuli yiga ose obakirisi ni gutrasi kinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ububurago konye asubagima bumakiaya. Karibu na indo mwanchumo likirerea huna na gotebye nigo litukularera ure hasumuro birwengambo ya Getembe hanena setura chigukwanira amangana ringete siasa yorongorwa gusi nabo igwetaro yo murayi bensumuske William Ruto ase chingage chiga mugenito ntwara ime ya studio sengencho yebiro yangiriri bagaliga hanyare gakwerera ereningo. Karibu sana. Biabono muralia nakwaire biabono sana asamarieta onkoro kwa Nelson Onsongo bichana aseretariria ekenyoro goseria nkaliririe siasa bantu amanyete nkoro kunga entuga ya magombo seitombo Getutu Masaba asakoro ku magombo ward asakoro kwa Nyambaria na onka chino mwana siasa na inde boigo omuntu nyasaye igo na otosangase byonse nabariganire tusangaso wabo. Asante sana tugende ya masemo umura binsi ntware sina gendete ni tarya ya sorongoro gusi birangirira byahumbira bibi tiangirira sawa tabanga it's important we got to na watu appreciate mura imwe sekarale se ense yaito gosea soyoro kwanguru tura gusi we appreciate because at the end of the day ntokora umuntu busa ntonyo wale ganto kama babere tora atamire uno mugusi turaje batabanga at least asetu ayo muambi karatare togoja at the end of the day this one we got it from him na indengi ya succeed yakonyira abantu baitu so we appreciate because nko gaenda ali jinsi much nyinge chia gusi gose chinse jinsi much nyinge chia Kenya ibisa ku ao na ndekere nsemo nibwate egento kiria akorwa gosago anja kwanya abantu babo so we appreciate gotara ko mugambi wense goja gusi we want to acknowledge that. Yes ntwara barai baro batarikira nasi tarikiga unuma enoro numura ibenso ikiranira sorongora gusi amagendo naragusiori nande naragenda tegwikirani aba bayikiranire bashikonyora aba batarikirana kurengana munaye nege korekiya bagenda tegwikira tima I think you minute pass elio maybe naganirorere na ndonte binga yes wikirani korokyo minute egarembe ebo kubekira abantu baitu byabaiwe yes abara imbara batarikira na sitare yo murayi bensi anene kurwa sorongorwa gusi yes njira ki umurayi bensi arachi kwene kibuna gwikirani ara magendero ase chinsemecho onyembayo komoteine para getenero eganir korosiko. I think it's important kotebanga umurayi bensi not necessarily likiro muntu abasare because na nyomba mwa umwe boli ko bwata abana no mukungu tarikiro muntu goitaba
negento kelio ogokwana no muiboli ose kelio tagete no musacha ase nyumba so igonda de batabanga kiro murai wense nabwate libaga constitutionally kisheria murai wense nabwate libaga yoko make sure nga kende giyons abana nji batagete ukorera kuri babwata because not necessarily yo murai yori ochorire kuboro wangu amotebi murai wense nabwate mechanisms chinjira nechi nyinge umurai wense akanyora chi report from the ground egere cha muikira nga nsemogete kugani kolega so for example we can say nga onyemboge tutu chache south mushike Anthony Kibaga ni tale ngamunere onyemboge tutu masawa seito omuske Cliff Gisairo tale ngamunere but that one does not meaning abantu abuchi nsemecho mbabwate kugani magani naro abantu batakere okorora so it is the responsibility ye president ko understanding abantu baito mbabwate kugani 1 2 3 kolia every from the administration in terms of county commissioner abantu bali bale ground baye administration wise asamangana ya administration bako mwachi reporting ibintu birega elinde kiro mwana inji apena everything because at the end of the day kende yonsi murai wensa akorwa tali bese cha yakurusi mubuko tali bintako endao ni chombe munada arete ine bintu bya serikali abana inchi bonse sinse mo chonse ro wango rwensi rwa Kenya bakurwe tax barwete bango igokero mwana inchi whether nare nere go start nere na bwa the right yokonyora engeria ye burai bwa yenga gento ketenta to kwanya bantu ketena gento chisamo chonse yes so it's not a must kiro murai aikaranse kiro bamanera yes na balende barasi serikali nene twarule bagwikirania magendera sikirasi chinsemo chao. Yeah, I don't think notion in Rontagete na inderu asabantu bonsi that the president tari wikirani binto because abantu babasale the president igawo wikirani binto kolengana ni lichiko ko muharire libaga bune president goteba gentu kebe but you see some of these things bigokorwa some of them nabo birabe mbikirana ose bikirana based on the budget because kenenge yokego korwa enseye getari gweterase okolingoli wa budget neba ne county assembly county for example Kisii county mweshimiwa Simbarati ta wikirani magenderero ibintu biri atagete atatumiye te executive ya draft n'abantu be county assembly ba agree on the budget bimaye go petition budget ya assembly committee ya assembly bimaye ko enda ko colleagues by the executive because the executive yeko implement what has been already agreed by the assembly or national assembly so even the ones bito kwanra they must go through the budget as we speak now. This is omoyo mutinyokana erontale 14 mutinyokana in meaning a financial year 2025-2026 nkoerere in the next one month 1.5 months next month in May June tokore financial year korendoki so 2.5 months we closing so kendonke yebinte binga kwanire kendonke ko ja colleagues now nothing will take place between tomorrow and June 30th ebintu byonzi they have to start in the new financial year 2026-2027 and again even the byonzi bitoko kwanirwa they must be in budgeted for anyengeri ko jikoba budgeted for they need to not take off because muntu a contractor nga yakwa uchibasako they must be budgeted in again to wata contractor ya korosie gesima to wata contractor ya paragete to wata contractor ya nyumba gete a budget ya igere iga initial budget go say down payment nereye all through bakegende ke makwara then even to use my success so we want to appreciate that what he is doing is okay na bali bali nere is okay na bali bali nere is still is okay let the president do his work why now ne chinga kije toro dabara ibagwe sokya anena soko ikaba na nchi ange nero yasinga kichiga turukwa regerelyo bochori ngange boli buchi okoleka no makogocha enda yako Davis a responsibility yo murai yes no ko balo mwananchi asengenjo umurai yoyo igachoretwe na bananchi yes abananchi aba nabo bako mwali baga nyora libaga liliyo gotena motu on behalf of them abera as a president abera as a national assembly abera in other committee go say in other place ko represent interest sho mwananchi as a serikali was any other place so it is important umwana ayo chawrire whether no MCA whether no mchumbe whether no county section ya county like a senator or so mugimere bose ba make sure nga abantu bali babachorete but very close na barabo interest cyabo ngo taken care of amagani yabo ko yasuguma bale ko chimotu elinde ategererwe as a national assembly the senate and even the county assemblies elinde bintu biri amagani yali abantu babwate aikiraniwe by what we call whipping ko whip yani
gusuguma abantu abonse kubayebererie baiteberane no magani y'abantu bekire umuntu ku rusobo elinde geteke be budgeted for gechikokoreke gasi otherwise without doing that umuntu uyu igakonyora obirengerere by'abantu mbiri asirale na heretari asabantu bamwakire isiko bamutwerera insibu n'amatago twirunse kararo siri muno. Yes ntwarulengane ya ikonge anene mone kolete ngusanano ibirengereri bya abarai anene bari barase serikali watene getange guse station ye getange ya SR tiri kuchikube ku ikonge lakini abwigo rumura ibense na negative na mbachi kwene kibuna kubekwere ACNC meyo orengana munae anene abara yabangu ikaransa barense bayikuyana na liganirimo. I want to tell you this. In tubuna wanasiasa na mwanasiasa only wins. Kila mundu nabwo ategento igoro ku interest. Siasa is about interest. Siasa is about inko gain inche una individual kose inki abantu bana bakonyora. So if kero morai ga koligere linga gento gete nkera mogo ke gose tarakenyora na abantu bana mbaranyora gento gete kero mundu iga kwane no munwaye. Yes. That is the main reason why abana siasa bagwetana. That is the main reason why abana siasa bakoramana. Because kero mundu interest yae igere egochikoba received differently. Na gento ige takora iribo igo abantu abamba gochikwana. That's why you can see kero mundu bakoramana na in front of the president na re president sometimes kwanya onere retaliatory oirane irie gento kire abantu gete bare okwana osabare kumwirane robe because kero mundu gabata interest. President never interest yae ngeta the watch ibintu gusi na barayi bali gusi banyorire gusi na nde bachorire gusi abaro baba interest shaba ngibata the watch as leaders na ningi bata abantu babo bali babachorire ba chief. So this conflicting interest na jikogere bitina bunabire no koramana no gosierania no kobekana bobe busibu abantu barorekana. Yes nikekoro kibuna abana siasa mbogwati ubwamo. In most cases wanasiasa let me tell you. Yes. Ndaide morali ya understanding ya siasa is about interest buna nateva na friendship ubwafasani bwa siasa buli bwa matukamaka. Ubusani bwa siasa buli bwa matukamaka sana. Don't expect ka no tu arumu ana siasa muri nere 100 years. Na muri abasani mukuragera 100 years. It doesn't work like that. It doesn't work. Look at what happened the other day yaso mheshimiwa Ongondo Were igao mabei matensa. It is the bodyguard umusigari uri umurendete driver yaye na ubako murwa ogenda from what we are seeing in the media ibinde bitoroje bigenderete bikonya gukwanwa sichi tokora chibichaga ne chikoti binabiri bigenderete you can always singa abantu bagerete Ongondo Were akaruo rusibo gimabwa ya sense n'abantu bali barenge the closest people abantu bali yago trust umuntu ogogendia n'abantu mu trust umuntu okorendete nero gotuoma abantu okora kyo to akuriza n'abantu mu trust. So obogima bwaye dependent on those two people. But at the end of the day, the same two people nabako moru. So nginda ndabadaba nga mwana siasa tayo ora trust muntu odwanze na muntu tayo ora trust aso mwana siasa. Na mwana siasa tawo trust another mwana siasa. Na buhamate bwa mwana siasa mbanya ko 100% ngabara buchano ali to December by 19. We are to agree on interest. Ngo agree mbo musaniyo mmanye denga karona abiro musaniyo there is something I'm achieving out of you in the next 3 months, in the next 6 months. Ngendo kalina tagete taveta achieved. Tuatukoranira. Siasa like abakungu bande bakonyora batageta basacha osaba sacha batageta bakungu odnyara ngande geto mukungu geto somo sacha gete based on because of that watch bugendo geta kurwa sare ntakanyoreti ibo waye mata bwana na bwa tanere bwa kore ndoki wide so which is not good itakirenga you must have a friendship osobwa amate no barayi bawo osaba rayi na bana inchi based on a policy or condition na I am here by virtue ye position yengaire na bana inchi aba whether I gain or not the interest yabo should be first priority. Yaba banki mutabwatiri cyo bomo buna bana siasa ko rasorongora usi as I said kila mundu na wada interest yae wana siasa kuruwenza yabo ya usi they are also like wana siasa kurujinsa mojinde chonsi cha Kenya ebe Nairobi ebe Boikoyo ebe Bogere even where the president comes from. Yes. Presidents come from Rift Valley na bokonyona inde still abantu from his home turf asakurwa abantu bayitaine na anda abantu bamogechete reasonably interest ya itra akora ntuki traba taken care of. So banasiasa bagusi mbaro batagete ko base ensemo ya Matiang'i mbaro batagete ko base ensemo y'umweshimiwa president William Ruto. Na nda singenjo yeyo ekuga nikora ensemo ya Matiang'i interest yinga abantu barase mugusiya bataba ngo ino mwanonka
abantu bali batete ko base president bataba ngenere president regeti nere to kuragera korwa no kuigo sura bataba abantu bande ngombe ine bata mabere tigatura kora gendoki turakama mambiri ya mami ndokora gendoki ntomanyiti. So what we are saying banta bamba goja kuigwana kiro muntu gabwa to kugani kwaye mbaro babwate interesting njenda to kuragera bono timayitima mambe mbaro babwate interesting anje tin interested na bono nga mpimetema mambia. So people are having those divergent views. I think the divergent like that, banta baraya Chinsa Jones, they might not agree. Yes. Yesu mwancho mo leo no chinigo tugende no moro ngambo hanena se tugende tukwanira obarayi hanene hase erogongoro agusi na boigo taro yo mara benso muske William Ruto abakonyara gukuru birengere byako witira hase ensemelia Facebook Getembe TV abaige namba yesimu ya 0726447367 unejere moyo kwene kibuna libuli lyago nkonyora lire lichibo yesinku korengana ni taro yo mara bensi ntoro chabarai chinga kibekiranite ase ensemelia state launch taro chabarai bo kwamerili bosibara sesemo ya matiangi nabayibara se serikali ikine chingaki abana na siasa bagwanete go chamo na koigu nkie kumura iwense anyaliga koleta sorongura usi the state house or state lodge ya Bosongo. Yes. Ina wenga state house na state house onde wense na bako agenda state house onde yotangire ta agenda because ine nyumba yoborai. Yes. Na inde kiro muntu na bwatari baga lyoko genda ororo asinge njokorora ito president usiko muirira magani aye aligererie usiko moye birengere byaye. So bara ibonze bali baso at state house we have no problem because abuna bara usi uleta yo tali mugusi. Yes. Na inde no nyamba liba tali abagusi ebajete because murai wensaro na baro bako musira bako mubwatese. But what we are saying is inki the end result on moeli of state house meeting ko so moeli boko so ase state lodge ya Bosongo na mwespiwa president nabantu ande inki tuarusi ororo tokoira abantu baitu. I think to me ekile kege ntokera kanene because we need to understanding at the end of the day inki abantu baitu matunda kitoko bairira bago chikoria na inde matunda atoko bairira na matobu usitoko bairira mabesto batayira merali kaligo no ega kororasi. Yes. We need to agree here so that at least at the end of the day both umurai na the members bali ako represent both of them must be able to meet somewhere. They must at least kromontai kere equilibrium get oya succeed kurwa abanda abanyo ole kromondo ba balance. But without doing that then at the end of the day people bagoja ko bamanyanga ki mu achetabu chinda chaino mokorosi. Yes. Yeah, so people must ensure kara wachire in such kind of a forum what exactly are you coming out with? Ainde negende gyowoja na karo negende kera achievable or not achievable. Yes. So because at the end of the day it's kokadero. Kiro murai na bwate report card yae ago makerigo ni mwananchi na amachivu gose risali yo moli gego somu tare 8 mutinyo tare 9 mutinyo 8 2027. So this is where report card yo somu ngaye ngwa ite class tenda goja aye class kya kwa ura matamu hesabu ira na mayaga ochikoli bit. Okay. Yes mwancho moli lebire ngere byagombiri byebiga tiga tonyoro mutimo komoketo koirana togande nengamba sinchira yobwikiro. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo elyokolenta amonkelyo y'amagenderero asamatukabusiyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruba erure koba ebalimo yaino asa omusimamo y'omutindi akonye kulwanirira omugusi inyora omusike Oruba nigalinge omuseneta omuchorwa w'ekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwanirira rw'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i
abange bakamuruke balimo igoika kaurwe keroge kiaye kyobo seneta asogotenena no mugusio mwabo no nyabono atabuatie mirimo obeire okurwanirira abasubati wekini kiuchumi koenana ebitamba byobochenu nabo igo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aburirio mugusi komochora buna women representative bwe county ya Kisii asobochori bwo mwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo bo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Uruba ebalimo yagusi. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanye mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo tokokora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito mwigo shana basani amani amate ili waigokie wemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ili onyariko bagokuyenyora chingaki abikiri ase umtandao Getembe Television Network ekinakyo Ekeonga kiamamogusie. Karibu nainde umwancho murigeria hasu murubiri w'ingambo ya Getembe anena se tugendete gukwanira amangana aregete siasa nobura ya sorongora busi nabo yetaro yo murabe sumuske wira muruto eyagendete hasorogongo rwagusi elizikuria lero ni wonde na Nelson kijana oyo mwana siasa anena hasu kumurekera hamwe ngane yiga asu wikirano. Karibu sana nande asentunda yakabira. Asante. Yes. Bono tugende yamase yemo Rengana twarorire abarayi okubakikana anena sorongoro rwagusi abarayi mbarabo kwamereria serikali abara sensemo ya matiangi abarayi bande sensemo ya serikali korengana munae etari yega yumurayi bensino korengani netaro helia bete nabarayi kwamereria serikali korengana munae birengere bya umbiri bibi. Those are two different journeys. Kine gisafari ibere kire tofauti sana. Safari y'abarayi bo kwamereria serikali ibajite asa mangana popularization na amangana yote y'abana inkinga ninki baroje ngayibaroje nse yarure ngayire na ndenga yibayiroje guca. Safari yo murayi bwense musike William Ruto igo ajite asenga yote y'abarayi abantu bagusinga ngende kerogo egimuraga nini ngenda abaye. Na ni mutambo atitibuya na umukomisi iye koro ki exactly what has happened buna wana tata for example bogetutu masaba mheshimiwa president na watire to Nyamira but in bogetutu masaba basically there is nothing we can be able to say atebetekera kolega siororo no nyemborabu aradani ko tebe mangana ko yanda ko launch mangana ye university there is nothing else that we have seen in Borabu. So we are basically saying chisafari chaba ya barakabere ni chisafari chaba etofauti sana. You could see there is some difference na naonekana barayi ba kwamereria serikali bari gutaraga igomba atara seko kwemanyi barabumbarabi magani yabo narari nkibaganete abana inji banyore na ndinga kibara akanyore umurayi bwense nero bwate bintu bubuko nero kuruta matunda na bararutere ndimu aturutere lipera aturutere avocado korengana unaroja akanyora tore abantu abakongo aturutere ndimu nyako tosambebe kuba wika akanyora na bororo tore na bago to amapera atoya avocado atoya matunda mororo tonyakuria. So it depends on mbando kia ikera na ndense mo kia ikera and all of them kero maite ke gusinko ta bakerenga
muntu mutaka tabugati option yende yonse kiriyo kwa una kyoko na kyokoli tubugati njere yende yonse because muntu agotenga esukari yero leta segunde ya karanguliko ya rorase na roko gomen abokomena bogote buna buboke twakoire mena esukari ekoloreta semyo weka because at the end of the day tubugati option ugota to komende ngento kwa iru nonde wezi elinde ko no konyeka so we really want to appreciate but a point nerina isabali y'umushimwa rais President William Ruto netakeire ko materialize eoro kite fruits as a president because kiro muntu nabwo atokosemberinga kire president ya kirase engabune kiro muiboli tata achite sabali osna America bono iranire ekera ko na woja obana umukungu family yabo ekenyoro kiro muntu abwa expectations laki tatojire ingigo sande etera esuti kitabu chikaramu ebikoroto kiro muntu nabwa expectation so abagusi kwa ujumla whether you are in government or still in government kilo muntu nabwa the expectation in president ekaracha ingiara tutigere na inde are they going to work so that we can help abantu baito or we are not it's not going to work that is what we are expecting ibinde bingambire biko kwanunga karata ibire binde imbire okarende mbiri go ikirana but lende okosaba waito ngolinga kibiri atebire bikirane within the shortest time possible elinde karabi abere achieved at the end of the day economy gusiyosa or benefit because total for example orule that 1 billion ya cross Nyamira Nyakitali yabaire enlarged ya chirigoro olure sense 300 million ejiro sosine KMT hostels at the end of the day yekara ko ruoro bintu biri byaro setu mbiri ko chiko change virusi kubitagurwa mataboli chirangi kerendo kerusi bukagenda they will remain there and it's for the benefit yomuksi kwa ujumla so we appreciate ise ko toka ngebe bya ko rugo we still appreciate because at the end of the day even the bine byaito it is to our benefit and I think it's important to appreciate the two. Yes. Nara kuruku cheni fanyara kuru Nairobi apa iri. Akuboli mombole ringonse mukiare. Mogeri mwingi. Awara tairega. Nakubambulaga. Cheni fanyara. Cheni fa aiga intwe ntora so ensemo tole lakini ensemo ya itotole gusi ntoma ita ensemo ito ya gusi. Cheni fa nata keri kumanyanga injeno mo gusi. Na inde ngusi inde. Igoti kanya samusen. Okay, wali chibuli ao linyorina. Yes. Asetari higa barolira barai bagweso kigosaba magendro. Doro jomo governor we county ya Nyamira ogweso kiamo gosaba magendro. Mo governor we county ya Kisii. Nairo muske simbarati nagendete gosaba amagendro. Renganamo na bananchi gose banyali bakuru birengereri chinchira baraya bayiga bagosaba magendro. Renganamo ne birengereri byao. I want to say, asenge songo tanga the loading of the constitution. Yani, chinguru gosobolito ekatipa oseri chikolieto lienseri bwate liachakire go Syria oboroso bwaye ne raini ya seri gotarera. Ni chiko ligotebanga ekatipa ide bwate executive arm ligotebanga a president is a symbol of national unity. The president igabwate a prerogative yaye yoko make sure nga if it's about development yere given equally to omwananchi because if it is a task onye ne ebango omwananchi akorwa aso omugati yoko ni notice that no mugati yoko ni gusi it is the same mugati ituriko rukungu mugati notice that ni ole ligena ole gusi ole ejonyo mugati no mugati onye namba kutayeda the same onye namba kutayega is the same so ebangeri omwananchi akorwa everywhere should be equal. Igoneta keirenga kera ensemo. Yes. A president nabwate prerogative yogo savu mwananchi equally without fear, favor or anything else. Ekere kororeka nanga sinaro wanjire ligokoba. Igori chikoli ito liata cheirunse ndiri okoragasi. Na ndita keire barayi baito whether nsimba whether no mweshimiwa nyalibo but keire ku understanding we should not encourage a system where we ask for development. We should say we need this. And it should be implemented by virtue nga taliero murayi ogokoreru no mwananchi ogokorera ndoki ogokorera miremere because you see karoto kwana usine para tutagete erosiwe koruke umbugo chigare epare ingo weta tali abananchi bagweta mwezi mangale ngara ndachi kweta epare koruke umbugo chigare it is not possible hautamuona hapo in fact egerora amorora abugare galime akanda nyanturago stadium okwanira abananchi lakini day in day out abantu bawete pale no mwananchi so karoto kwana about this development it's not supposed to be something you montago peg it's supposed to be a right. These are the rights and privileges mwananchi receive by virtue kobeko murai mutu elinda korere mirimo
So abana inchi bonse kwa ujumura n'abarayi bari tachorete na bari bawo chikochoro. Batakeire ba understanding it is the responsibility of the government that is in office. A government iriera obisi bona iga nitakeire okorwa mwana inchi egasi irrespective of which position are, which party umuntu yare, which leaning yabwata in the government or not, abantu abazi abaserved equally. Okay. Yes. Yesu mwancho murigereria honoruta unigo tugendete no murobiri w'engambo ya Getembe anina se tugendete gukwanira ime yorongoro gusi oburai na siasa na wigetaro yo murai nsumuske William Ruto birengereri bya gumbiribe abo gwa kesi imegwetera sina mbeyire gabwa se screen yago na bigo gusonyane ko gutuma he ujumbe nkego se SMS wetera ha sina mbeyo here gabwa se screen go se screen yago na bigo genda Getembe TV Facebook onyare gukubika liburi lyago. Yes, togendere ina simira. Yes, lo Getembe TV. Getembe TV hello. Hello. Getembe TV hello. Yes, ngoyo. Hello. Yes, ningo igwete. Hello. Ningo igwete kabisa ningoyo. Yes. Yes. Yes, ningo igwete. Ono topo holi Yes, nanyaraka kwa na nyaraka kuruliji weli kabisa. Wana igerenza ikikiari ya Okay, asante sana. Tigango iraneri swali kwa boli mbya mono ande ikaransa nkontegerere byango tebi. Na tebanga nchenkoro Nelson gichana koruboge tutu ncheno mogusi. Na inde igomete gusi na inde siasa ngokora ngusi ngokora. Igo 20p tokore siasa ya gusi. Bya mono. Yes. Amwera ne lichibonyorere kabisa. Yes, iko tatebe buna tirendete yo monta mwana siasa ranyareka gusaba asoko na kituratebe kopeg. It's not right. Taligen to kerekia. Yes. Go beg. Because ya karoko beg ye minute to isaini koegwa. Yes. For example, tango example. Umwana okosire. Ekera okosire mwibuli ngo muchabale. Yes. Umwana amago tabanga kitata atugamirense kitata Nyabere. Ekero atugamirense ago tabanga kitata Nyabere, that means umwana oyo ororera makoso. Na inde otebirenga gikora anje tinkoirorera Nyabere amanganajo. Tatu mwabona mwaka takumwaka. So ekero murayi ago tugamainse ago beg. Igo itimineti nga tayari asare tali asagia. Ero murayi oyo. Na andas egento kegera tarabu abantu bamubege to nabaro mbali muya. So that is why I go soranga kora anje umurayi korage ndoki nkonye ndwa. Which is not right because umurayi oyi ga chorire by virtue of the constitution. Umurayi oyi ga be kirabu on behalf a constitution rich body tangani article 1 of the constitution got banga all powers. Yes. Sovereign power belongs to the people. Yani nga chinguru chonsi choborayi iko chitigalete ase obogatakati bo mwananchi. Lakini mwananchi tako imo garo mondaga ndabunga ikaransaso akwane ngentata gete. Ubaona toko delegate. We delegate these powers that we have no mwananchi to the leaders walitoko chora. So ekoro murayi akoenda abeg. It means igacha ya bantu bali bakora gendoki because igota keirigote not even according to the constitution yane mwananchi bane batakere banyora estima. Batakere banyora match, batakere banyora epara, batakere banyora gentogete. So I put these items ya bananchi bane batakete begin through a bill in parliament, begin the budget committee, we were discussed, we were placed based on the financial years ya gentogete and in the kregento gakorwe geikero mwananchi. We are not supposed to beg. Enga buno umwibuli okande school, umwibuli naro bege to mwana school, umayeko anda nani kwa akali fees. Umayeko anda ko bege umwalimu president head teacher school ngakukora nje umwalimu ndiko mwana nande class. How do you beg for a mwalimu ko mwana libaga in class? Because the essence of a child going to school is to be in class. You are begging the head teacher and I think we are misplaced. Our priorities are misplaced. To understanding
umurai wense na manyete era bweka na manyete talinga na tamanyete he knows nga na was that responsibility mone karo toko chaka kokora igo toko make that mistake we don't want him to go deny nga that president he's our president and we respect him for that because he will be there for the baka ko period yae na ndaba nanji kabara feeling ambanya ale kumwerani tinko manyagalokyo I don't have to say it as of now but the point ne linga he knows he's supposed to make sure osaviri omwananchi omogusi omogere omoruya omosigisi omoikoyo kero monto equally irrespective of who they support asengenjo no mwananchi wa Kenya na nengurwale bango yes moski jana ngobuli nkitwara leira bara yane na mono batamira simatiangi baibira magendero batamira bachira sense moya matiangi baibire amagendero agaraga este turoje ya bara ya mangeni ganganye ya matiangi mogendete koniska amagenderero igago korwa according to the budget for example let me give an example totebe go sembo nyali bar chache aso mheshimiwa Said Janda aliyo amagenderero aliyo mheshimiwa Said Janda agokora through CDF chibesa chirichiro on development matters chiko cha through CDF nyene school yale kwa gabye birasi asekete baire contractor wagachire okolire birasi bya bera handed over to the school authority go to school management nyine bara yale kwa wasekete ko bali carpeted go yale kwa ndere mwe kwa kamoro musikende yakorirwe what else can you be doing because gasi yeto gokora development yeto ko yakora January to December ego koru within a specific period of time anya ga koru epi nyine bare ko within 3 months or within 5 months yale it is within 5 months yale in a year a financial year ibwata meteji 12 so if you have a project you are running for 3 months yale what will you be doing what would you be doing elinde metenye yende tikate financial year so it's not about kominyokara matiangi ko sikominyokoro mheshimiwa Ruto it's about making no into abananchi baito baba aware of what is happening in government yabe koride nkitara akora abantu bonse babe kept on toes that's why abarai baro n'abananchi baro kero murayi atara kore gento umwananchi babo sangirani basange birengali basugumu murayi oli ngantu awojorete ntoraro mache paragete teraro sigo tundibali gete teraba school gete teyo nyakitali gete bwati mariogo that is the work of the umwananchi to keep the leaders on toes on watch abananchi boka bayene bali watch dog they watch just like the Senate take watch over the county government the same way National Assembly take watch over the executive the same way mwananchi nere ka watch over the leaders bachore so everybody is a watchdog of the other lakini regasi yoko rugo so abananchi matakire ko remirime nabarai na barabu they should be kept on watch otherwise tabege tu murayi on watch taakora kende akwanda ikaranze atabenga abananchi ngo ndali mba 50 n'abantu banaritenga tosera bako na 50 gose emia mangana yakore ndoki aire so onye chibesi yabe budget for gose kendo ngira budget nata kere ko bolu makintu agotomete asekete na asekete inkyota irira marauni ite mutwe igende ikabe budget chibesa chitoke igende ikaje koru mwana nchakonyeka it is important that people must be on watch on everything okay yes asinge nje yibiro kitogenda tokenda no murobero yiga torero murobero bwokwelike kwa bakichukura kogenda tanene yaime yensi ya Kenya nanena so bongorwa gusi torero mubaro mukesa na bwa bananchi bagwe soke roje bajiwe kiraniga ngaya Ntubwata still a problem, especially in Kisii. Yes. And of course, not only Kisii. The other day I saw in Kisumu. Kisumu is the core, the heart of ODM. Na inda so mwaka mheshimiwa Raila alikorwa. But when I saw a polling station here ya ni Nyeri, we had 291 members were registered. In Kisumu there were 3. There were only 3. Yes. And the same day na watched a polling station ya Seito ya were 13. So nkaralele ko cheya Seito nere beta than Kisumu. It had 13, Beri about 3, Kisumu, then Nyeri was having 291. Ginda de whatever. Scarcity y'abantu baito aso kwa bwata chikurechi awareness terabangi yamono. Yes. Then number 2, there's a lot of laxity, especially from among the Gen Zs, the young people. Nda ito kutumia ali bageri asoko tebi abantu baito the young people, the generation ya bwatre ibanda 2 years ago, 3 years ago, bago chikubwata chikura for the first time and bago chiko 40 chikura for the first time in 2027. Na bani bale bago chikubwata ibanda as we continue this year paka bago chikura 2027. Nda ito banga it is important nerege ndokinge sana hao vijana watumie chinga kiejiko make sure they have gone to the polling station centers where we have IBC kits barecheste for this because at the end of the day nabo bawo exercise their democratic right to elect the leaders they want. Hakuna haja tunya kwa tabanga murageta tara akora murageta tara to olino mobe olina to koreta iga when you did not participate
elichiko abantu abasongo bagotebanga bad leaders are elected by good people who don't vote. Abaraya babe iho bagochorwa n'abantu abaya bali batari ko endege tuo bakekura. Toko gendo akekura onye turabwate kura yao. You must be a registered voter. Umaye ko ndo ujwa akekura ochoro murai. So if you cannot be able to wake up and go and register as a voter, elinde mambi yaye kero chikura angeliwa ogende o exercise right yao o akekura ochoro murai yotagete. And then you cannot have a right yogo jago complain the next time nga murai to ochoro mobe because you didn't vote. Twajite ko ochoro murai. So ndade ko de aba gusibos. Aba sae baitu. Nona abantu bande bali babegete chikura chabo montakale Mombasa goso montale Nyeri goso montale Kisumu gotaite kolete kura yaye within Kisii and Nyamira counties. Genda ase bituo bye IBC change chikura echo na uli utarabwate kura bwati kebande genda agaria make sure gwachire kwanyorire kura yawo ko register. Number 3 abantu mbale bataratwale bibande make sure wachire kwa bwati kebande kya within 3 months from now kebande kya ogiachire genda a center good divisional headquarters was a county commissioner's office. IBC registration is continuous. Other than the mass registration, is continuous. Oboko and the end time or register. It is important. Kromo and Angel water kiri retibam. Otarua with the adobe. Do that so that we can exercise our rights as Abanto Abananchwake. Okay. Yeah. Duchebiro niko bigende to comment kana mono engana yawo yo mwere ni religi. Like this. Yes. A president orule ebinte binge oso kwanire ebinte binge. It is important abaraya babaitwale gusiga bali ase crusade yaye. Bali babwate njiri yaye. Ba make sure nga ba follow upon all the promises. Chia kwanu mushibora ise. Ba chire ba matebiri ochibegere wasawango bwaye ochire isiko ochikwanire. The leaders once people in place bagende babe follow up on those projects. Ba make sure nga within the next 6 months to 1 year chi project agency byagode ndoki chavera achieved. Because at the end of the day it will be needless for you koto te bigendo de kyabeire osegende kote ndo itokoreru lakini ngende gike kore ndoki ngekoru ebintu ne binge byakwadiru binde bitanya koba ebintu zamaidi go sembiche bi achieved. So my prayer was abakwane number 1 abara ibonspi eba no mugavano Kisii eba no mugavano Nyamira eba n'abachumbe bali bale in respective areas ase bintu byabete promised whether ne Nyagitali whether ne Para whether ne Chiro ichichire jonzi bija kwanu ne bintu bichi million kilo of money cha kwanu. They should follow up baira naba nyane mujumbe baira ne back to parliament. They make sure the budget has been drawn for all these projects na ndeba sugu maybe the ones in the financial year 26-27 elinde bikorwe so that our people can benefit. That is the only way tora tevanga ki you struggled, you fought for our people and they got what we expect to get. Number 2, that got like this. Chikura gocha wanatora baitu. But what kind of leaders are we going to put in place? Bara again banga njoki toko enda koleka in place in 2027. Abara itu atuarire value, what value baletire asobogi mabugane as an individual na abantu baito kwa ujumura. Kero umuntu nada keri kuri wari ruswari umura ina chorete. Nse moki akorire asogo siro bogi mabugane bwe family yane bwe kenyoroki yane bwe ward yane bwe constituency yane ne bwe yane. Onye murayi utarakora anything that is going to assist to add value as abantu baito, then we need to think twice. Ndaito de abananji baito ngantona lete njire to tabanga tosere. Natindi kora akakura ntaraserwa. Yes, naboko serwa. But I want to know this. Ekaro waserwa wakoriro serwa. Tomorrow you shall cry for the next 5 years. It is important olengerelinga okosero ko gwasiringi ya 200 ngogo konyo umwana wanyo legacy akole school akole university akole college aruo achanyo legacy wese ko konya onyole 50 oli rero umwana atigale siko efisi ego sumbwe egasi ebole ayewe ko chandeke ubogima bwensi bobe disastrous. It is important that all of us watch. Finally, yes. Umushimbu wanaro ndebinga kidaiga mkwani abantu. Okay. Ndebinga agoko ndo jabu akinyera abantu baita maika. Umushimbu wa Ruth Wambuka Siago. Ngoli yale korogo kyobo gwimenere ase county ya Nyamira. Igatebanga kemugo tara weta buga. Abantu bonse banyamira obakwanire mintombu ya mono sana.
namba ya kabe otebire nga nacha atare abakwani round iga abainyori nga 2027 kegoika munyori nga okerogo kyo women rep booth kwamboka siago gakorwa se constituency ya bugutuma saba ensemo yerigoma obasogeire nani asaba seni enje kule ensemo ya magombo na kwanira abantu bane be ward ya magombo asati gabaseni nandi tosirane nandi gatubaterane yo bwato bomboju rusioro tigatuanchane yeso ngo jare togendenga ni birugongo chora turabaraye. Asante sana. Asante sana sokonyora chinga kichago na gwikira na game ye studio chia Getembe na gwikiraga bumoncho mu ligerera no tugwikira umwerio bwangambo ya Getembe kolende chikorega chinsenye ningira na ngumanye Ekeonga sinchira yo gwikira nuliterane Cyrus Nyakundi na gusabira utaru buligerera urubuya.